gratulerer, Sten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hei alle sammen. Velkommen til den spesielle kvelden for oss, nemlig åpning av somalisk Barabili-organisasjon i Norge. Det er historiske dag for oss, og vi er svært glad for å se at så mange kunne komme og delta. Vi gleder oss resten av kvelden. Jeg og Hamdi Ali skal lede dere gjennom programmet. Vi må åpne kvelden med en koranvers. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tusen hjertelig takk, Hamza. Før vi går videre, så har vi lyst til å si takk til våre spesielle gjester, både politikere og representanter fra de ulike frivillige organisasjonene som er her sammen med oss i kveld. Men det er en person vi har lyst til å si spesielt takk. Our guest of honor for this historic event is the Counselor of Embassy of the great nation and our best friend, the Republic of Turkey. We would like to welcome His Excellency Aykut Kumbaroglu. Good evening, everyone. I am really very much pleased to be here among with you today. It is always an honor together with you, to be together with you. My ambassador participated in several events organized by Somali community in Norway, and this is a similar kind of organization. On this occasion, my ambassador couldn't join you, but I am representing her, and I am sending her best wishes and her regards to each one of you. First, I would like to emphasize that this is a very important event. This is a very big step for Somali community in Norway, because hopefully from now on you will be a unified voice, not only in Norway but in Somalia as well. This unified voice is important because you have the potential to do more, not only in Norway but as I said in Somalia as well. Somalia needs you now because the state, the Somali nation is in a state of transition right now. This transition is very important. You can succeed or you can fail, but for the last couple of decades, Somali had a very terrible experience. This experience must end now, and this will be done with your true contribution. So that's why this initiative is very important. I wish you all the best in this very important endeavor. And I would like to say a few words about Turkey's approach towards Somalia. Many of you probably know that our Prime Minister visited Somalia at the beginning of this year, and this was opening of a new chapter in Somalia affairs as well, because it attracted the attention of the world community to Somalia. Now international community is trying to do more about Somalia. Right now, yesterday, an important meeting started in Istanbul. This is a United Nations meeting just to foresee the future of Somalia. Hopefully, international community will decide to act about Somalia. They will give enough assistance to Somalia, especially for the basic infrastructure, and Somalia will have a better future
hopefully. Turkish people will always be on the side of Somali people. You must be sure of it. Finally, I like to congratulate the people who initiated this umbrella group will unite Somali community in Norway and will do their best towards their home country Somalia, and I wish you all the best and success in this important endeavor. Nå skal jeg gi ordet til lederen av denne organisasjonen, Hamdi Ali, som skal fortelle litt grann om hva SPIN egentlig står for. Mine damer og herrer, velkommen hit til åpningsseremonien som Somalisk paraplyorganisasjon i Norge. Mitt navn Hamdi Ali Mohammed, og jeg da styreleder for SPIN. Jeg vil egentlig bare si veldig fort om hvorfor dere samlet her i dag, og hva dere får høre resten av kvelden. Årsaken, først og fremst at dere samlet her, for at alle skal få fullstendig og riktig informasjon om hva SPIN For det har vært litt sånn småprat rundt omkring i byen, og det ganske greit å få den riktige informasjonen om hva det og hva vi skal jobbe med. SPIN, som vi kalles, det en forkortelse for Somalisk paraplyorganisasjon i Norge. Og en paraplyorganisasjon, for dere som ikke vet det, så det en organisasjon som da består av små organisasjoner som medlemmer. Altså det en litt større organisasjon som da samler flere organisasjoner med samme interesser, og som jobber innenfor samme tema. Og da paraplyorganisasjonen, den jobber som oftest nærmere med myndighetene og politiske sektorene, mens medlemsorganisasjonen det jo de som i kontakt med publikum, det vil si vanlige, og som jobber med vanlige ting, da møter forskjellige mennesker hele tiden. Det betyr ikke at ved å danne en paraplyorganisasjon så fratar vi ansvaret og jobben fra andre organisasjoner som faktisk eksisterer. For det finnes veldig mange av oss som har forskjellige organisasjoner som jobber for samme formål. Og hvis man da ikke samarbeider om disse temaene, så vil det for det første ta veldig lang tid å få til noe, og man blir veldig sjelden hørt hvis man har problemer. Ja, tusen takk for en så forferdelig hyggelig introduksjon. Det nesten så jeg nesten ikke tør å si noe mer. Først må jeg få lov å si gratulerer med dagen. Jeg tror at det dere gjør i dag, det kan sette viktige spor. Både for somaliere som bor i Norge, som dere sier, somaliere som bor i deres hjemland, og ikke minst også for Oslo og for det norske samfunnet. Jeg tror alltid på at det lønner seg å samarbeide. Jeg tror det alltid lurt å ha bred dialog. Jeg tror det alltid lurt å ha møtesteder hvor folk som mener forskjellige ting møtes, og hvor man kan komme fram til kompromisser, hvor man kan komme fram til enighet, men hvor man også kan synliggjøre hvor man faktisk uenig. Men det å være uenig på ting, jeg tenker ofte at et samfunn, hvis vi alle hadde vært enige, og alle hadde vært like, det hadde jammen vært et veldig kjedelig samfunn å leve i. Så det at man har sine meningsutvekslinger, det at man kan fighte litt for det man står for, taper av og til, vinner av og til, og jeg som sitter i Oslo bystyre og som representerer et lite parti, jeg taper hele tiden. Ikke hele tiden, men jeg taper veldig mye. Jeg veldig god på å tape. Så jeg har i mange år lært meg hvordan det å tape, og likevel reise seg igjen, og kjempe for det jeg mener viktig i et samfunn, nemlig et samfunn som tuftet på menneskeverd, tuftet på nestekjærlighet, tuftet på solidaritet og likeverd. Og det å ha en organisasjon sånn som dere bygger opp nå, det tror jeg kjempeviktig. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det viktige elementet i SPIN. Og så har jeg lyst til å si først, kjære medlemmer av SPIN, kjære venner,
og kjære alle dere sammen. For meg det også en veldig stor dag å være her. Og jeg har først lyst til å si jeg gratulerer så mye for at dere har klart å opprette denne organisasjonen. Jeg jobber i Nansen Fredssenter, og jeg jobber hovedsakelig med dialog som en metode for å skape forståelse mellom mennesker som har problemer med å forstå hverandre. Og det kan både være mennesker som lever i konfliktområder, mennesker som lever her i Norge, og det kan være norsk, og det kan være Somalia og Irak og afghanere og hvor som helst ifra. Tusen takk. Først vil jeg bare si at jeg representerer MIR, som heter Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner til filmen Likestilling for fedre, som vant årets Somalapris. Ja, det var det vi som sto bak. Det MIR har stått for, det har jo vært hjem- og skolesamarbeid blant alle minoritetsgrupper. Så vi har både tamilske lokale grupper i hele Norge, og så selvfølgelig en del på Linderud skole, som dere sikkert har hørt om. Vi jobber med pakistanere, vi jobber mye med somalere, og vi jobber med iranske lokalgrupper også. Når jeg ser det initiativet dere har stilt med i dag, så har jeg lyst til å si gratulerer. Jeg hørte tidligere i dag, og jeg hører veldig ofte når jeg tar drosje og sitter på med somalere, at pakistanere, de har vært så flinke. Men jeg har lyst til å si en ting. Ja, vi pakistanere har vært flinke, men vi har vært flinke til å kjøre vårt eget løp. Og det gjør den enkelte organisasjonen også. Å få til en sånn samling som dere har fått til, det kan jeg garantere at de ulike pakistanske organisasjonene ikke får til. Og dette har jeg sett styrken til somalere. Dere står sammen. Jeg ser at det kvinner og menn. Jeg har holdt foredrag her før på en somalsk gruppe. Det var mødre med barn som gikk på skolen. Og da var det også masse fedre som var med. Så den mobiliseringsevnen dere har, dette styrken dere, så jeg vil at dere skal fokusere på å ta med videre. Altså når jeg så den presentasjonen, for presentasjonen, når jeg så den energien fra Fatima og Hamdi. Når jeg ser unge folk inne i bildet, så vi må respektere veldig høyt. Fordi det blant tamilske miljøer også, det ikke så lett. Selv om du kan se åpent, det ikke så lett å skape unge folk, stå front, og så gi den tiden til å være med. Ofte, dere får også erfare, noen prøver å dra ned når dere prøver å stige. Så ikke gi dere. Våre eldre råd også med her, så de må også faktisk prøve å støtte til unge. Veldig god stemning når jeg kommer hit. Der det vel først unge kvinner ble presentert, etterpå Safia sang, og eldre mannen kom også gitt en stor blessing. Så det blir en stor, god stemning. Både unge, kvinner og eldre det. Jeg kan bare si Hambaliyo. Mitt navn Elvis Mosu. Jeg kommer fra Nigeria. Jeg kommer fra den delen av Nigeria som for noen som eldre her, som heter Biafra. Dere har fått mye ros i dag fra talerstolen, men ikke fra Elvis, fordi jeg kjenner dere godt. Så mitt spørsmål hvor lenge skal dette vare? Hvor seriøst dere? Dere villige til å think your differences and work together? Jeg har også background fra fagforening i LO. Spinn skal være somalske LO. I LO så finnes det fagforbundet, fellesforbund, arbeidsmannforbund, transportforbund. Alle har forskjellige interesser, de krangler som faen. Men nå LO ryker ut, Det ingen som kan stoppe. så ser dere hva som skjer i Norge, det streik.
Tänk den dagen som alla sitter hemma, de vill inte på jobb i Oslo. Tänk vad som sker. Da skjønner nordmenn hva dere bidrar til å holde velferden i Oslo. Men da må man begynne å være aktivt. Vi trenger ikke presse å være her. Vi kan skrive kronikk. Jeg kommer til å skrive om dette i min spalte i Klassekampen. Det er litt venstre side da. Men det er makteliten. Vi må skrive innlegger. Ringe journalister. Jeg er kjempeglad dere nå slipper de unge folk. Det er fremtiden. Dere må også stille krav til vi som har fått det. Dette her en kveld som vi har ventet så lenge. Så lenge. Jeg har ventet for den her i 22 år. Og jeg jobbet i 3-4 år sammen med Sara og flere som også i Spinn. Spinn for meg betyr faktisk, denne ord så stor. Hvis man tenker på ord spinn, hva betyr det? Det noe som må drives. Og for å drive noe så må man ha krefter. Og for å få de her krefter så må man ha en stor samarbeid. Og ikke minst, hvis jeg skal stå her og synge, det bare kun en sang som kan være aktuell i kveld. Og det ikke bare meg som skal synge, vi alle som skal synge dette her sammen. Og det dreier seg om en somalier som også en diaspora som tenker på sine folk og synger om sin egen tanker og det som han har smerte i. ay ku soo ururtay Allahumma rabbana aatina fid dunya hasana ilaahayow adduunyada xasanaadkeeda nasiib wa fil aakhirati hasanatan aakhiradana xasanaadkeeda nasiib inta bay ku soo ururtay waqina cadaabana cadaabkana ilaahu naga ilaaliyo inta bay ducadu ku soo urursan tahay bale wixii kale waa wax lagu sii dardaray waa aayad quraana waxaan idinku salaamayaa 14 iyo boqolka quraanka cadadkiisa dadka inagala soo qayb galay ee ajnabiga in diinteena muslimka aaminsanayna waxaan leeyahay waad salaamantihiin kuna soo dhawaada xafladan barakaysan ee munaasabadan daladan Spain oo albaabada loo furay maanta muddo badanna waad naga sugaysan waxaan soo dhaweynayaa dhammaan dadweynaha siyaasiyiinta aynu dooranay aynu jecelnahay oo ay kamid tahay gabadha mikrofoonka ii dhibtay mudane Faaduma Cali Madar mudane Cabdi Ubax Abdulqaadir iyo mudane Baasha Muuse saddexdan oo aynu arbaadir baatiga sanadkii hore u dooranay daladuna ay u guntatay oo dhaxda u xidhatay inay soo baxaan waxaana xaqiiqo ah oo cidna laga qarinaynin inaanu guri ala guri u garaacnay inay soo baxaan aniga iyo Cabdiraxmaan Sanyare iyo Abdulqaadir Sheekh iyo rag noo tahay
حنقول ليسني إن بتاعنه وبرفولمنتي سيدي وظيفة هاي وكله إن نصوف فتحنه وأن نصوت دورنه صدح اللبان وأربعة دربارتي كمان تنوجد كده وحنسول وين يا مدن أحمد علي وعيس لكن نوفري الباب كسياسات إن نكجلنا الصومال وعادوا قاتن سلطان سياسي جناح صدق ضد أن متشوقية هذاك التكتان محاكا جناح سنسا أحمد عبد الحيري صوري أحمد عبد الحيري يا إنه نلا ورورنا يولعنا كوب حنا ينا نورنا ورنا للشقي فارح صبري ونلشقي وجناح صدق مدن محمد ونلشقي فاطمة علي مدر ونلشقي سياسيين كوا كلنا وحنا كسوينا نلشقيسان وحام هاتسن أنتي نلشقيسي وحام هاتسن أنتي نلقيسي أنتي نلقيسي لو ما هاتسن وضد كذي نلقيسي أنا مرة بلو منهن ضد محوها وحالنا هاي ضد إسوتاعي سمافل بان إسوتاعي ولا اللي ما كده بركان بربورني اللي بات نقول علي سيدا نبان حلمني إن أنا اللي يرى ويرنون هذا الرجال أنا دين دعيني هذا هو الدعاء أنا دين دعيني وأنا دين بريء هذا روي قدام ما هذا صعو أنا فقرب تاعي صعو ما هالكاسي كسو قالين أنتي دقها فرني ويا أنت هالكان إسسوت تأتي الشقلن قبتي وهذا كحد سنة إلى كضياتان إلى وحلقاتان علمي إذنكم يرى أقوال إذنكم يرى العقل إذنكم يرى شبكة عند قلية أورجانيزيشن كان فاضل سيدا عيشتي وإذن فريعي ونكوه جاي سومالي النرويج معها أورجانيزيشن سياسة. أرد ما ذلك الصوت يقول حفلة قيمة له واللي يرضى يقويها يوضياشة علماء يعني الله مرد ما نقدش. أروح هذا كبدين بيسوته وقت وروعينا ولي كتارد وهيستا هذا إيش معلي له ضد هالك كسر قال لي وش رأى عن رأسه أعمل عودة عين ضد محتوارية قف محتوارية هرتا الله خير شيء إلى هنا هم بدها سؤالوا لي ما يروح على تبتوع المعركة فوتها شيء لو شيء بحالة تبارية ضد كلا بدها سر هوشة ودي ووقت هو كل بيه وبسكول نكتا وجامعة نكتا وأنا بريء ونروم هذا سرح توكل اللي قالوا حجزي ماشي اللي قال شيء تاريخ صوبري نديك شيء كيبا مرة إلى وقت أقول لهم نقول وادرار بالنكال وإسرق عنا والوقتين وندمرها أنا واجبون لحد الصدى وريا شيء لحد الشان وريا يقول العكا وقعنا إلى هو كل تاريخ عرق وين نارت كوار يقول العكا مرة وهذا كفر وحاسعات شرفوا وقريبها بالشدة ده تقول كده السورية كش ذي كده إلى عوضة وفنيا كل ووضعها هو بدأ خديج خير الله سي ولا شيء الله يعز برنامج كذا مركز أقول كحمل وقبضتي وعلم بيا صفية ها خير الله سي وعلك إيش بتعلق أقول ما سبسب فوديش أو إبراهيم وافديا هلك ألترجو هلك واب بهميك تطفروه وللبعض الرجال يا الصومالية وحوراك كشقيم وين سكدين عقدة أي واحد معنا هاي هذا قال بان مقلة هداية تباقى حفلة البيوت تروقات وروح الوقات الله ولا شنو وقات وما تحاك عارف هذا سوق وقات هذا وقالوا حكي الحكي بتاعنا لما أيام في ديس والله ما بقول هذيك العصبة سيدا فاضل من الشيء سوارته واجبكم متى كان وقت تقريبا ماشي حلقات هذا سوي دي وربحال سيقول كذا أورجانيزورها برا سواء سوتك تي ما قال عشان هاي أنا أعلنين توقنا هاي دبر وقرا والله هالشيء قالوا أنا قال عستاس يجيب كذوي حلي ما هذا صدق دور لي وعاو هم كفدي الحمد لله رب العالمين وكيت ترجمة يهوش الأدور لي برشلو ماشى وناجا إلى أخرى ماشى وقت كان كقبتها رحت بايدي دور سوف فدي أصدق عودي بقى خير الله ينسي ساس عين كرمنا هذا نقدرنا هذا قبت أورجانيزورها لما سرجية إذا كان يفرق أنا بشيري عبد القادري وضياشة الجمهوري دليل أقول ترى ووقت هو ظهوري أنا هم حل من أن نقول حل عضله أن نقول هو ده وكان قصر هذا قريها عفان وحيالها لقاها اليوم هذا نسخد ضمنها هي وهذا نسلك كأنه خير الله سيئ دليل دوه رجوتي أنا وهذا الكبدين ميو أنت أسار وبحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مركا أنا حين أدير هاي سول هذا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انت سنة الله يسوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. annagu waxaan nahay dadkii odayaasha ahaa oo dhalinyarada ku tala galay inay hawsha inoo qabtaan gadaashoodana aan taagno annaano garabkiina ayaan taaganahay maanta waxaan aad iyo aad anagu ugu faraxsannahay dadka dhalinyarada ah midda kale integrating inaan samaynay annaga waxaa daliil u ah odayaasheenna waxaan ogolaanay gabdhaha iyo wiilasha noo shaqaynaya oo resourceka inay isla ekaadaan taasna waxaan u malaynayaa inay tahay guul weyn iyo bisayl la gaaray oo odayaasha laftooda ay bislaadeen ay gaareen waxaa kaloo idiin sheegayaa annaga odayaasheennan waxa weeye dhalinyarada inaan geedkii ay arsan lahaayeen u waadno ha dhowto ay helaan meel ay wax ka bilaabaan oo hawsha ay ka wadaan waajibkeenu marka wuxuu ahaa geedka inaan waabno dhalinyaradiina waa u waabnay shaqadiina iyagaa laga rabaa shaqada la rabo maxay tahay in gabdhahan iyo wiilashani ay xuquuqda ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee meesha degan ay soo dhiciyaan wixii aan dhihi rabay horta farax bay gala lumeen hadda waxba ma dhihi karo maxaa yeelay raggii 20 sano iyo wixii ka horeeyay na dulaysanayay gudoomiyana maahan gudoomiye ku xogeyna ma saasaan horta u faraxsanahay sababtoo ah gabdhaha laga dhigay waxaan leeyahay bal horta rag waa duloobe gabdhow isjira iyana sariirta idinku qaldine aad iyo aad maamulka amuur biyo sacbada looga dhigaa marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan afkeena Soomaali ku hadlayno annagoo wax aan wada leenahay maanta isugu nimaanay marka koowaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa Karan Shukri Dhoomay sida walaashay sheegtay anoo Soomaaliya oo wali si fiican aan u dhammayn shahaadadii ayaan shaqo helay meediyaha Norway iyo meel kale lagama yaabo in laga qoro in la soo saaro waxaa la jecel yahay in inteena xun la soo hormariyo saadaradeed guulba waxay u tahay gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee u maleeya dalkan inaysan macquul ahayn in inta la dadaalo adagoo aabba caruur leh shaqaale ah arday inta noqda shaqo hela waliba manajeriya dibadda ugu diro taas markaan ka soo gudbo أنا مرخاتي وأنا قاعد على شيء قبلها الصوماليات وهدها عارون هاي لي كوي لما تنكي سنة أنا بربرسنة هدي سنة عالين هو يوينك الصوماليات وحاجة دي الشيء يا إن أمد الصومالية ضرب لنا جرالها بيع كليه هاي لما أنت عالم كان كنا والله قفك جيب كيس أنا قطع أنا أوري من هذا الكلام كله هذا وحاجة دي الشيء واحد رفقتها وريالتها فقتها سوية إن كبدن كل المرأة الصوماليات أيام ما أنت وحاها يستا institution أما واحد عن أقوانين سببت أوقاتين الماء سيدي أنه إني كوكل يهين الماء ينعون كران كوال ينعون كران كوال ينعون كران والمهيجة المهينة وبكر الهوية كالضلال عن خصبنا إنا وحن قاب كان قصة عن وحكة بدل محام كبدل كرنا إنا مدونا waxaan ku midoobaynaa danta guud sidoo kale waxaan wada leenahay waxa kale jirto factum oo dhab ah in aanu inteena badan iska dhaadhicinayno dalkan maxaanu samacad aga samaysanayna iyo waji maadaama aanu ka tagi doono dalkeena noqon doono waxaan idiin sheegayaa dalkan meel aan naga socono ma leh waanu nimid weligeen iyo allaheen intaan nool nahayna waxay nagu yeelanaysaa farac nafteena ka mid ah iyo nolosheena ka mid ah ilmaheenii baa ku dhashay dhaqankeenii baa ku milmay haddii xataa dalkeeni nabad noo noqdo waxaa qasaba inuu dalkan nagu yeelan doono saameyn sidaa daraaddeed inaanu samiicad dalkan ka samaysan waxay gogol xaar u tahay fiyuujirka carruurteeda beri markay shaqo raadsadaan waxaan idiin rajeeyaa in aanaan yaraysan gudoomiyaha waxaan ka ahay ururka Daryeel Relief and Development Organization liiskana qofkii labaad ee isku qorayaan ahaa waan taageersanahay maxaa yeelay waa waxaan wax ku leeyahay waa waxaan wada leenahay waa wax transparency waa wax gabdhaheeni aanu maanta daba soconayno
aad iyo aad baan u qadarinayaa maanta in gabdhahaani soomaaliyeed ee dahabka ahaa ayna hor socdaan annaguna daba socono. waa mahadsantihiin. kelmadda anigu aan ka hadlayaa waxaa weeye markay dad meel isugu yimaadaan muslimiin ah waxaa muhiim ah barnaamij ay isugu yimaadeen ma jiro oo aan la isku xasuusinin cabsida rabbi iyo kelmadda rabbi iyo dikriga rabbi. xadiis baa wuxuu leeyahay yacni kamitli dameer qaaq tiri wey. ilaahay kama rajaynayna barnaamijkaan isugu nimid inuu kaa ka dhigo, laakiin waa muhiim haddii aad tihiin ururka Soomaali matalahayo waxyaabo waxaa jira principle ah oo qofka ka tegi karo waa inaad fuunta ku wadatid otherwise aad ima matali kartid berrito markaan yacni markay noqoto inaan salka hoose aan dareemayo oona ka dhaminaynin hadhowt waxaa weeye adaas matalaya marka waan idinku xoojin lahaa luqadiina diintiina dhaqankiina inaad foodooda ku wadataan biidn illah alkariim si dad kale taa u tustaan. markaan aan usoo laabto noloshu waa laba qaybood, qaybna waa jismi qaybna waa ruuxi. waxaynu ka hadlaynay oo dhan wuxuu reflect gareeyaa jismigu reflect gareeyaa, laakiin arwaax maxaa dan u ah xaggay danta ugu jirtaa? ilaahay wuxuu leeyahay الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوبته وحكى لكم حسيشو هذا بريسيسكم حسليسو هذا بروتيسيسكم حسليسو يعني ألتانتكم حسليسو لكن وحكوا حسل الذكر يا رب ذكر يا رب هذا أجيد وحاول النفط هذا يعني وحي كل دوانين يزدشوا لأنه وتقوم ليس horta waxaan aad iyo aad ugu bugnay gabdhaha in loo dhiibo xukunka waxaase ka muuqata cadaalad darro inay ragga ka horeeyaan. waxaas lahaa gabdhaha caawna hadli doona oo nimanka dib baa loo dhigi doona nin kaliya uma hadlayo. marka waxaan ogaaday Soomaalidu qoladii wax loo dhiibo inay qolada kale inay marti gelisay jecesha. taas waa shay kabtan barnaamijkan dadkii soo qaban qaabiyey iyo intii ka soo qayb gashay iyo kuwa lagu casuumay iyo kuwa ajabaytaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. laakiin waxaan idin sheegayaa inay dantu ku jirto in la wada shaqeeyo waxa wanaagsan laga wada shaqeeyo. dadka hawshan soo qabtana waxay yihiin dadka ugu daayar weeye iyo dadka ugu daaweynaa labadaas. Bashiir hadda wuxuu isku haystaa kulli ragga sarka hadaayana waa u jeedo waxaaba